جه نافندا بولتانا اودیت نیوز بولتانا کردی ایوار باش لقامشلو تقین و کیمانی پینجه سیویل قربانی بهتری وان جنوزا رو کرد رزگار کرنا حشت گندان لگندواری تل ابیده و هزی برکان الفرات نیزی باجار رقای دبن ائتلاف سوری دبیجه یا پگه گناهان لگندواری حسکه دکه و یا پگه وان توانان رد دکه نویزگاه لیکولینان آسایشن قامشلو ایرو را گیهاندن که لیکولین دستپیک آماجه دکن که دستپیک آگر گرتیه بولتک که غازه و دناوا ناوندا تندرستیه یا تا خام میسلون دا پشتر آگر گیهای تانگه که سوتمانیه و ایدی آگر به تواهی آواهی ناونده بلف دبه هگر اولگوری انجام دستپیک ین لیکولین حتی نها کیمانی سو 5 کس جان خوشدست دایه پرانی وان جنو زاروکن تویکو هجمارک کارمند تندرستیه ین ناونده بویاره د دمکه دا قومیه که ولاتین زاروکان خواه جبو درزیکرنه دبرن ناونده بریندارن بویاره جی بو نخوشخانه باجیر هاتنه وگو هستن پیش بینی جی تکنن جی که هجمار قربانیان زیده تر ببه بله تماشاوان اینجا جبو مبستا و بویاری امنها برای خبردن قامشلو و جوی دریا جانو شاکر و چه گیهان اودیت نیوز لگل میا جانو ایوار باش چه هرگولی زیده الباته هنه درباری تقینا کل قامشلو چی بی؟ بله عبدو ایرو دهونی به صبح از بوبلاتاها قومی لطاقه مجتلون دناوان دا تندرستیه ده بله الگوری آداهیان الگوری کسین آماده بون لوی داره کسین گو دیگری کن پیشوی ده آماده بون ناوان ده و چون به هوارتونه چون به آلیکارا چون به آلیکاریه بچون براستی سدما آگر هاتیه ده خستن جالیه کارمند آوا هنه کارمند بخواستن سری و گیاه گوت ده حوشا ناونده ده بشوطینن و ده انجام ده آگر دگه سوتمانیه ماده دیزل آمازوته و سدما هری سرکش بو بلندبونا رجاء بلندبونا جمارة قربانيان بدقرا كو اگر قرتيه غازي غاز بلابوي دنابا نافان ديتا وشارة وي دري هاتنا قرتن وشباكا هاتنا قرتن باشي ويكي تيبا اكسجيني تقياي وبرانيا قربانيان شوطينه بله جانو خوازمش تناس بکم تا گوته نکر تا گو شباکه و دری هاتنه گرتنه چه و هاتنه گرتنه؟ براستی او ویکی بدرین الگوری کسیل ویده آمدد بن یکی تنه کسی حاضر نابا نامنده ده خورتا کش کارمنده وی درکت دروا او اوی تاریب خو خلاص که او بتنی خلاص بو و ایدی کسی نخواش و کارمند دیلوی تف چون قربانی زیبو بلاتی دبیجم دبیدری هاتن گرتن پشتی تقینا تیپا اکسیجینه وکا تیزانین شواطا وی گلکی دجوارا دریا وی غاز بلابویت دو اوتین نافنده ده وشتیه وکو فستاندن چه بده قربانیان را بریگو ورنا شوطاندن وکا پرانیا کتنگو بینر بون و کتنگو آمده بود کلی که پیشیده وکا گواج مردا خیالی کرن هلبت افتش ویلو ترسینه پیچتی بهتر دیار بته هورگولی نواستی عدد دو بلاته دوشن پیشده هلبت ویدینا دیار کرن بله جانو متخواست هجمار قربانیان تنها گیشتنه چه و گلو بریندار روشوان چاوایه لکدره بلاف بونه براستی بریندار دبکو بریندارک تنی گهشتیه نخوشخانه رحمه تنها الگوری 5 نخوشخانه گو نخوش لی بلاف بونه اواج مرگ راگهاندن گو 23 نخوش هاتنا جمعوا 23 قربانی تبایا جیانا خواش دست دانا بتنی یکی تنی بریندارش نگی خوب او نگیوی شوتیا اوجی بهوارچونه بچویا اوجی بالیکاریه
سدام آلیکاری نجی وی شوطی دبر دبی آگریدا براستی هناك الجوري هناك بيناران كتين الواد آمادا أو دبيجن 25 هناك جي شواطة واد جوارا تانها نهات مناسكرن دزاروك هنا تانها نزل الناري واتشيش بشواطة واد جوارا جبر بيك براسي جمار هيد نافرة يعني جمارة هري بلند سهكتا جمارة هري كيم بيستو سيكتن براسي هادو دمش بيت بيش داوي خوشك بيت ديار كرن بهتر جبرنا خوش البهترین نخوشخانه که هاتنا بلاف کردن. بله جانو خازم لوی بارش تناس بکم لگوری تیکیلی انت با آلین اسایش و با آلین کسی هنر پاسپورت دوی مسئله دا گلو صدم چنه اونا لوی داره چه بیجن حلوست وان چاویه؟ براستی اسایشان پشتی بویره دمشومیره که اددیم داخویانی دان پیشیا نافنده دیار کردن که اوتان هم نزانن صدمین راستی بس او دبیجن او تخمین دکن انو تقینا غازی و تقینا اکسیجن صدما ترکبو شبیبو بالاتیرا البت ویلی پرسینه که بکن ابتش دیار کردن لیتانها او تشته هربلین راستی راست تقینا الجموان نديارن براسي حتى يولو وقع الطنجيش بنجايا سايشان باج هاندن إيرا جوشنا بابانا أنا ندمشت وين ورنا فشاندن إن أوجي أو بلكي بطرسين هبو دبو هاتيرا هاندن أبو بلات إنه تقينك تندوروية بس لأوان نبرنجتي آلي كارين ذيكي روشنما بانا دبون هذه هبو كو بهتروا له شلو آلي كاربن روشه بويرين وصابا جانو شاكر نوچگی هنه مج قامش لگالکس پاس بوان اگه هزن برکان الفرات کو اف بود دروجن اپراسیونا گرتنا هرما تل ابيض دانا دسپیکرن حشت گوندن کوبانی و تل ابيض دست داعش رزگار کرن د دسپیکا اپراسیونا استاندنا هرما تل ابيض انا برا کوبانی و سریکانی را شر و پفشون دنا برا هزن برکان الفرات و چکدارن داعش دا برفره دبا نوچگیهانی اوریت نیوز لکوبانی راگیهاند که ده اودای اپراسیونا برکان الفرات به پشتوانی بالافرین شر یعنی هف پیمان نابنتوی لباشوری رجلاتی کوبانی به در دور 65 کیلومتران گندن چخور رجلات و چخور رجاوا مرسر در به تحت رجلات و در به تحت رجاوا بوز حمو و جرود جچکتارین داعش رزگار کرن نوچگیهانی ما هر وها گود کل رجلاتی کوبانی ولگندواری هرما تل ابيض جی ده اودای اپراسیونا برکان الفرات گند جرن کو او وک گندکی گرینگا لوی آلیج چکدارن داعش استاندن لگوری آگاهی نوچگیهان مج بر ماینین کو داعش دناوا وی گندی دا چاندنه شروان برکان الفرات نکاریبون در باسی ناو گند ببن جبر ویجی لدورا گند بجیه گرتنه ارماج مبدأ اعلان انها حمله ما رزگار کرنا گندوارن گرس پیت الابيض یا رجاوا جبو كان اف مدنيين كود ورده دجين اي كود ورده دجين حرتنا يعني جبك التزام ما جبو زرار نجي وانا اف مناشده جبو وانا جبو تداويري خاب بقرن نبنا نينا ليستوكي داعش او تحريدا كو داعش كتشتي كنت خازن كان افاتنا وطولان بكن تشتي ولا بكن نينا ولا يستوكونا وعم كون اشكال بيجن اف شرف بردام بكين خابك ما قلت ارماجا بركان فراج بو داعش في منطقه دربخن اما داعش في منطقه دربخنه جيكون ها ارماجا مجويت تشتي اف مدنيين كو دو منطقه دجين تدابيري خاب بكرن منطقه كشر و شرجرو بردام بك حمله رزگار کنه بردامه قوات نیا پگه هزیا پگه هزکی به یک اورا گردایه ام شر خود دوام دکن یعنی لوی حالی چه اوی خواهب بسکنه جی دوام که جی یعنی زیده ما او ناکه زیده اوسا ام بیجن آستنگیا کی چه ناکه لی شر یعنی ام نها هیرو لنبری ترور کی جانی نن یعنی اوسا ام داعش بچوک نکن و ام مزن جی نکن یعنی شخوا برخدانیا کل کوبانی هاتی کرن و حتی نهایش دوام دکه بیاج دنیا گیرا اثبات کر
کو داعش نکنه خال همبری هیز جوهری بگره هیز یپگه بگره یعنی و دوام که و نه ام وکی برکان الفرات یعنی نسیج وی جواکه بگشتی وصل به هفته را به یک فکر به یک فلسفه به یک عقل نه تنها عسکریان حرکت بکه عالیوی ثقافی سیاسی جواکی پیک و امکانه بن به هفته را او بکن شخوا پیش تا و قاوی اوجی بین آویتنه یعنی ام بیجم مجلس نو خبات می جواکی لسروی اساسی او هی یعنی هر لکوبان رخصتنا بریتانیا را کرنا و پاکش کرنا ماینان به بومبین ماگ لکوبان دست به پاکش کرنا پیشماین شرکر دو تیمه که جا رخصتنا ماگ یا بریتانی بومبین گیشنا کوبانی نوچه گیهان اوریت نیوز لکوبان را گیهاند که گروپک جا رخصتنا ماگ یا بریتانی که شش اندامان تی به مبست آلیکادیا را کرنا بومبین هاتینا کوبانی نوچه گیهان ما دیار کرد که او دی راست راست دست به کار خویی را کرنا بمب و توپین رخصتنا داعش یه نتقیانه لباجیر گندن کوبانی بکه هر وها دی به بر کار خورا گروپه که جی کوبانی جی فیری کار را کرنا بمبیان بکه لیوا شورشگرن رقا یک جی لیوا سرکت اودای اپراسیونا فرات تا پشتی رزگار کرنا کوبانی به صدان کس تبلیوی بون دناف دا لیوا 15 کو شروان خو ج پارزگاه ادلبنه و شروان ایلین چمن فراجی تبلیبون روزانه شروان و توگین ارتش آزاد تبلی لیوا شورشگرین رقا دبن و جه دست پیکا رزگار کرنا کوبان داوتانوها نزدیک 705 کسی تبلیوان بویه وک لیوا 15 یک و شروان خو تواهی ج پارزگاه ادلبن و شورشگرین عشائر لروجهلاتی چمه فرات والله العشائر كثيرة الحمد لله الفضل لله تباهي إلين رجلات الجمع فراد بشداري في اللوائي بون أما لقل سوار الرقاد يك خندق دا بسكنن جبر كداعش ظلم الزور قلق لمكرية لواء 15 تباهي شروان خوي أحرار سوريا بون بفرماندارية جمال معروف لوان بري خدا كوباني تاكو جهه خوا ده بركان الفرات دا بقرن سبب تواجدنا في بره ملكي لك صور رقة الشركية لدجي رجيمي لبشتي انتهاكات داعش لرقة وسرانسري سوري وهذا لسرخة نيجاريا رقة لواء بانزان دامزراند وتبلي بركان الفرات بون أخوي العدد لا بأس به بس يعني إجمارا ما باشا وهجركو آليكاري بقي ما وشرفان ما بهتري 10,000 بن وهبريزي لسر عرضة تشيد به دريا فرمانداري كمرة شورشگرن عشائر پیک تیج 7 عشیران و صدما سرکه اوه کوالاتي تواهي نفرت تیج هر تشتی که داعش بوان کریه الحريقة حرقوه ما خلم لا يابس ولا خضر هر تش شوطان دنیه کس کوی عشق دبابان و چک 57 و هاونان بکار دینن چشتکی من نما جبلی واجلان و هگر کود خازن ام بدنوان شروانن کو بره فیر بونه بره خوددن انین شر و یه دنجی تین فیر کرن بهتری هیوکی هجای گوتنه کلی وقت ثوار الرقاهاتیه دا مزراندن ده سال 2012 دا و ده دمانوها دا لگوریوان کو بهتری 105 شروانی لکه لکا یپکه لروجلاتی گریس پی شردکه سركفترين كو هيزن بركان الفرات شيكرن لدجي شتين داعش هيش كنا في خبلا في لسران سري جهاني هر وهاجي لهمو بارزگهن سوريا ويكي هيش كو جوان هيفيه دوي هيزي دا ببين تاكو تبلي رفيوي ببن ولاد بكر اورينت نيوز خانيك بله تماشاوان هجا نهال گندوار تل ابيد الجلمية ولات بكر نوچه جهان ما ولات شمزگینین زیاده البته هنه جبلی رزگار کرنا حشت گندان لروج آوای تل ابيد بله عبد الشر بكشون طان هو بردوام من روج آوای باجارو که گری سپی یک و برکان فرات دراگهان او هری مکلش گریه بری دروجا ده انجام بكشون دا حيش گند هاتن رزگار کرن تشتی جرن و بیر عربه گند قلنا هاتنا رزقار كرن حيش من وقت ديار كر تقرا روج آبا هرواجي روج هلات هرواجي درب تحت روج آبا ويا روج هلات وقند بوزي حمو لقل جرن وبير عربي هزن هبقتنا ناف دولتي توباران كرن روج هلاتي الصوامع تزع عليه وزيانا كان مزن جهان بنوار قهن داعش دبريدا مجارك ديني هي او مجارك جرينجا عبدو مجارة كوش بار كرنا بندن كردان لوي دبري
جند الشعبي وحجازيه وشط الرحمن ولاتي داعش جوان خاصكو ذركبن جوي جندي جبري سيروجان تشتي بركان الفرات او مراسم النشجري تشيكرن جوان خاصكو ذركبن لدو اف بريارا بيك ارين وقت جوالاتي خاصكو ذركبن ولاتي طانوها لترسينوري تركيا ريفبريات تركيا جندرمين تركيا لندن اولاتي دربات من افتي جندن لآلية دن مجارة كوش دربوني بندكي دقل الدين هنا جيلك كورامازات يكو 15 كيلومتر لباشور روج آبای الجريس في كذا داعش ولاتيان دخازا نجبوا كدربات تركيا بن لبري وان نشاط بن باجاروكي تدمر هر وهذا مجارة شروب بشنان دا عبدو يكني شهيد لواء بانزان كتب بناوي محمد حسن جدعان ودو شربان الخوجي بريندار بوندا انجاما اوبراسيوناليز كاركنا وادا براندا. بله ولات لگوری شوپاندن انت توجی روشا میدانی دشوپینی گلو ستم چیه کو داعش دخوازه ولاتین و گندانا ایهانا کو هند بن کنترول اویده کو وان بیشترین تدمر یعنی تدمر چما تدمر باورم از بخواد دکوینا خالج بو گوهرتنا دموگرافیک لسر هرم گندن کردیش بلکو بهتری حیشته گندی کرد گریدای باجارو که گریستی او دخوازن گوهرتنا که دموگرافیک چکر جوه هرمیره تاکو روجن ورن وقت استطاع چه بعد ویدا بريدا جبو كرتنا بجبو دنگ خود هندر انجمان سیویل ورن دامدران هندر گریستی ده هر وهاجي جبو پیشروجه دا پیشروجه 5 سال 10 سال باندورا خال سر كريارا قال لك فرد هندري ويدا بريدا بك اف كريار هلبت نتنج هذا جطالة حقي دا بيكتيج دست دما رجيما بعث دستلاداريا خواج سوريا افياك بيدهات وقد اخذوا ولاتين كرد آلية جريس تفيد مالان السرنابي قابل السنين هرواجي كرياري ايرو داعش ريبا دبا بله نوچگی هنمش گندواری تلابی دولات بکر گلکس پاس خلکن باجار تلتمره ودگرن مالین خواه پشتی که گندواری و هریمه جه دست داعش پاقش بو و جیان با اوایی که نورمال آن حال تلتمره داره نوچگی هنی اوریت نیوز اکرم صالح روشا ولاتیان شوپاند و افراپور جمعه آمده کرد پشتی رزگار کرنا گندواری تلتمره جری خستنا داعش ایدی جیان دیسا دکولانین باجر ده پیدا دبه نانگاها باجر یا گوش دست پیکا بویرین تلتمره و کاری و نراوستیا دیسا نان پیشکشی ولاتیان دکه بهیویا گو ولاتی تف وگرن باجر الأوضاع الأمنية صارت روشا أولكاريا باجار جالكي باش بويا خلق جيد وغريانة وبربونة أم لفيدا جي أمنان لددن حركسي وشخوا روشا أولكاري جالكي باشا الأمني عال آشتيانه و آرامی نافنیشانا مروواهیه بتواهیه و اف ولاتین خزان مابونا دباجر ده تکز دکن چمکی گوکوچبری پر زحمته بعد ما تم تحرير المناطق كاملة پشتی گو نافچه هموش چتین داعشی هات رزگار کرن ملت هیدی بدگره باجار خواه و اتکز وی خوشتر ببه الله الأمان يتم إن شاء الله تاب زاروکان بریا کولانین تاخی خو کرنه و هر زاروککی ددمک دریج ده هوالین خو ندیت بون والله بخدي إيروم كيف خوش نفوس بواك ما مهاتنه تشتغل باجاري متنه چتين داعش دوري مكتنه بخدي ما يفيد كن ملتي ما تلتمر فقرن باش قال لك باش ايه وابوي اسبوع ماتنه وداعش دوري مكتنه وبرا خلق فقرن فام وجعتنا فاكش مشاكلتنا فام حرد ليزن ترور و آشتیانه ناگ هیجن هف چمکی گو سیمبولا خوینه و دلووانیه جفجودانه و ایرو باجاره تلتمره نمونه که جیجیانا پشتی جنگیره پشتی گوری خستنا داعشه جگندواره تلتمره درکت ایدی ولاتین وی باجاری ودگرن مالین خواه و داخوازان تنه اوه گوجیانا که نورمال و آشتیانه بجین اکرم صالح اورینت نیوز تلتمر به انجام کمپانیا بناو شهید روبار دست پی کرد و همو گندوار سریکانی هاتن رزگار کرن و روبرین مزن به دست هیزن کردی کتن با الیکاری فروکین هف پیمان و نونتوی هر وها ولاتین وان گندان جی به هیوین کوجیانا که آرام به داعش در باس بکن آگاهیم بهتر لبا آزاد و شکانی سریکانی
قوناغا رزگارکردنا گودوارê serêkaniyê ji kampanya ku YPG bi navê Şehîd Rûbar Qamişlo dest pê kiribû bi dawî dibe û di encamê wê de hemû gundên herêma serêkaniyê ji destê Daeş hatin derxistin. Gundên sereka wek Mebrûka, Tilxenzîr, Dehma û Rawiyê pargehên giring bû ji Daeş re. Her wiha di vê kampanyê de Lîwa Tehrir yê bi ser artêşa azad ve bi awayekî biçûk beşdar bû li gor YPG yên ku sînorên parêzgeha Hesekê derbas dikin û nêzî nistel û slûk dibin. Vê hamlê da zaten berdewam e hinde cihê dijî mayne em ê xwîna xwe ya dawî jî em ê şer bikin heya em rojava rizgar bikin daxwazî serokatî daxwazî gelê xwe em sınıra kantona Cizîrê de derketin em ji bo til Ebiyadê diçin û em xwe jî diçin em nasekinin heya çete rojavayê xelas nebe em nasekinin ev ê ji rastiya xwe ye. YPG û hin welatî ji van gundên rizgarkirî tevlîhev dibin û têkiliyên mirovahî di navbera wan de peyda dibe. Her wiha li pêş kameraya Orient News van gundiya pêdiviyên jiyanê ji YPG dixwestin wek xwarin û vexwarin û çixaran û ev gundî hêvîdarin ku wê rewşa wan piştî şikestina Daeş li vê herêmê baştir bibe. كان بي هنا داعش ساكن بالقرية. داعش لفي قندي بو ورفتار اوان قلكي سرت بو شيلا اوليفا شيلا جنيفا ام كوشبر بون دمكو شرشي بو ام هيدارن كو ارامي وهدان بدرباسبونا يبك بيدا ببا جبركو قل قندي كتن دستي يبك د جيانا وان باشتر بو رزگارکردنا گوندوارê serêkaniyê û Rojavayê Kantona Cezîrê pêngavek mezin e ji bo misogerkirina coğrafiya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê û di rojên bê de berê şervanên Kurd bi aliyê herêma Girê Spî ye. Azad Waşukanî Orient News serêkanî. Di daxuyaniyeke fermî da ku li ser rûpela berdevke giştî ye yekîneyên parastina gel Rêdûr Xelîl belav bibû YPG berseva daxuyaniya Etîlafa Sûrî ya rêkber dide. Hemahengiya Sûrî hişerî da hêzên YPG û diriya daxuyaniyeke da diyar kir ku ew êrişê Arab û Kurdan dikin li gundewarê Hesekê û li ser vê yekê YPG daxuyaniyek belav kir. Daxuyaniya YPG dibêje ku peyva hemahengiyê dûr e ji mabestên şoreşa Sûrî û ji rêya wê ya rast ra derdketiye. Di daxuyaniya de jî pişt her serkeftinên ku YPG li ser zemînê pêktîne dijî rêxistina Daişê a terûr li Sûrî. Bi alîkariya Koalîsyona Erebî Navdewletî hemahengiya Sûrî daxuyaniyên dijî deraw derdixîne. Destkeftên YPG tene bike û derawan ji raya giştî ra belav dike û bi van kiryaran هماهنگی خواوکه ریوکی سیاسی ji Daeş را pêşkêş dike. Belê temaşevan hêja ji bo rawestanê li ser nakokiyan di navbera Etîlafa Sûrî û hêzên YPG ve anha li gel me ye mîvanê me Ciwan Mihemed endamê Encumena Zagonsaziya Kantona Cezîrê ku ji Amûdê li gel me ye. Birêz Ciwan tu bi xêr hatî vê bultenê di serî de dixwazim ji te nas bikim. Gelo gava ku Etîlafa Sûrî dibêje ku YPG gunehan li dijî Kurdan û dijî Araba li gundewarê Hesekê dike. Gelo gava ku YPG gundan û navçeyan ji Daişê paqij dike ev guneh e? زۆر سپاس خاطرێ سەری de سەرساغیê ji Belê. Ago انجام دید قربانیا خوشخانه جان خودان. بله برز جوان هنکی دنگ نزلاله اگر کو تکاربی دنگ باش بکی؟ نزانم دنگی ممکن آنه ولو. بله کرم که. بله. براتیج بو پرساتج زور خاص gerek افرس ام ائتلافي بخوبكن يعني ثاني ارمان جوا ارمان جوا شنو او شو دخوازن او جبو شو فيد داخلين يعني قالوا اول شيء فيد شي دخوازن تم داعش موجود به يعني تم او دبن دست داعش دبه يعني او شو دخوازن جبي داخل يعني نجاره يكمينه ام وقفان بيانات ام دبينن بده جاره بيانات درخصنه حرقو سركفتنه شي بوي حرقو هذه يمكن باراسنا قال قابل قاعدتنا داخلين هني دركتيج ائتلافي مخاطن براستيج قال لك واتي وينا هنا بيجاري داوي براستي تشتنقل لك مترسين مزنتي ده جبرقو بشكل اشكره
دبيجه تخريب دك يعني دبيجه جرك هيزن لشجره آزاد هاي واناج وهبه وقوش وانار دبيجون دبيون بري خو بدن شري يكنيان باراستنا قال دخوازه بقى فيزه يعني دخوازه راستياغو هندره کانتونا جزیره ده چاوی خوجه بگیره و پشتا خو بدیده او دخوازه یان جگوه خو بگیره ناس بکه چاوا گو یکینیم پاراستنا گل نقص او بتنی کردن ده جارا مگوتیه براني ما عرب جيب مرنه براني ما يسريان براني مني آشوري برنه وقت صناديد وقت إذا فلسطين خابوري يعني جي مجلس عسكري يعني قال لك حتى روجلاتي أنا روجلاتي كوباني جو كنت ظانن بركان الفرات موجودة قال لك هذه لشكري آزاد إيجو أو قدبينن برنجك ديمقراطي وأول بشروجي نرنجو جيانك هفش نابرا كردو وحميتك هاتيه دهندري سوري ده كارب بحدود بيجي بربيهاوي بله كرم بله برز جوان تدسبيكه تبحثا اندام ائتلاف سوري كيري قالو سر سبد ام هول دكن كو يكي جوان بكن ميوان له هموان گیان لیبودین آخوا خواستن له هم بر وی اکید خواستم تشتگی دنش تپرسکم گلو صدم چیه دا گاوا یا پگ دست خونه ده ارتش آزاد و بک اوای کی هفبش کار لشگری بکن ما چما دست خود دریج سنادی دکه چما دست خود دریج ارتش آزاد نگه ذاتا مقود انا بمره هذه جو قدن يعني كرين وكلشگری آزاد ذاتا ده جارا مقوتي ومدائق يعني كرين مستعد النبس دست اخوا بدن لشگری آزاد چی کسی کو بخوازه برنگ کی دموکراتی برنگ کی ذاتی برنگ کی بخوازه سوریا تعددی سوریا دموکراتی تقبلا حمید ایک هاتی آبه که جی فکر کی اسلامی به رادیکالی به امکار به امپیر کار بکن جمعته فيتو التركسيتنا براستيجي اف كارغو ائتلافي دك جمعت واتاوتنا الا واتاكتني دقازه عدوك اقتراضي شبكه ودقازه فشل اخو ببررينه يانجي جارا جي دقازه وك حمي جارا قو دقازه ملتي كرد بك مطياكي ووطنيات على خل سر حسابي ملتي كرد اف جارا بقلك جارا اف مساله ما شوفاندي امكاري خبردوان دك اللي ازفازن فيا بيجمجي يعني جوان كسي براني مني كرد ايجو هندري ائتلافي دني يعني قرك هلوستك واناجي هبه جبرجو او دقازن بيانا خد تشكي قال لك خطير هي قافا جو دقازن مساله كرد مساله فيد جبدو جداد وكانه اف تشتغو شيء بن كرد بيراد بن يعني جنا ملتي قلت هندري بكاكي هندري برز جوان از داخ ناخذن برافونيا و اندامان بكم لخويايا كو برسگريكن سياسي دناف برا هر دو انجمان تف دمو وانا كسه ری گرتنا داکو ت دیالوگ دنا برا وادا چی ببا تبری و تبحثا دست دریجی کور تگود یا پگ دست خود دریجه هر کسی که داکو تبلیو ببا بری دم کیجی پیشمرگین روجاوا هولدان کو درباسی روجاوا ببن لیج علی یا پگ و قداغی چی بو لسر و که تدبیجی چه قداخي نجبو والله كما ابايا پیشمرگی يعني والله جمع نمقولنا قداخي اوي ام خوازن رنگا کی تنسيق هبه يعني نا وصلنا به يعني پیشمرگه به يعني چه هزا گو قاضي درباسي روج اوای کردستان به دوی تنسيق كده هبه دوی اتفاقي كبير هبه دوی اوار بلکي دواري عسكري دوی تر اوانا كاري واناي لچيناو به رنگا کی ولو كسن چقدار درباس ببن بيگو هلوستا ريبريه تذهبه يعني يكينيان فاراسنا قال تذهبه بربيها جي دیسش هم بیشتر دستی خواهر و حرم درش کنند. ده جاراجی بریز آلدار خلیل حمید آخرانی خود دایی فرانی کرنجی و یکینی پاراسنا گلجی و ریو بریجی گویی هم دستی خود درش کن. لی دبی اعترافک هبه، دبی تنسیقک هبه، دبی روشتن چه ببه. یعنی از مسائل هنی دبی خیانی بالحیاة قوام کاربن به حضور دیجیوان تروریستا بسکرین دیجیوان ایریش گلسر باجاری ما قطعه دیده. بله برز جوان محمد اندام انجمن زاگونسازی کانتون جزیره که تجمع لگل مبو گلکس باس. پلیس دریایی ایتالی را گهاندن که 2 گلان 4 گمیان لشگری بهتری 3300 پنابر با الیکاری گمیان جنگی ایرلندا و آلمانیا و مرن رزگار کردن او ده اپراسیونا بناو توریتون. هر وها پلیس دریایی ایتالی آماده بو یکی کردن که وان تر من 17 کشبران ده کلگه که دا متادیدا
کو بهتری ج سیاست پنابری دوان دا هبون دیتن و یین دن هاتن رزگار کرن ج آلیه دن و فروکین هلیکوپتر بریتانیا جی بشداری و اپراسیونی بون. ج دسپیکا و سال بهتری ج 40,000 پنابری گیهای ایتالیا و در دور 1707 کسی جیانا خوش دست دایا دما کو هول ددان کو خواه بگهجن ولاتن ایتالیا. حکومت ایتالیا تکز دکه که او پنابر در روشک پر خراب در دگهجن وی ولاتی جبر نبونا آو درمان و خوارنه جبلی بویرین تندتوجی و دزیه که پنابر راستی ویتین. ولایت امریکا لسر زمان سروک هیزا هفگرتنا ناونتوی جنرال جون آلن را گیهاند که او پاراستنا آسیمانی بو هیزن دجبری سوری ین که تنه برورده کرن پیک بینن. هر وسط جون آلن و ده هفپیوینه که دا لگل کانال CBC یا امریکی دیار کرد که اف پشتی که ارک هیزن دجبری سوری به داوی بکن. هیجای ببیر خستنه یا که ده هفته یا بوری دا امریکا را گیهاند بو که ارتش امریکی دست به پرورده کرنا دجبری سوری لسر آخا ترکیه کریه. لالیه دن درباره روشا میدانی لسوریه و ده 24 دمجمیرین بوریده بهتری ده 33 ولاتین سیویل ده انجام توپباران فروکین رژیمه لسر باجر و باجروکین سوری ده جیانا خواج دست دانه و لگوندواری حمسه چاتین ریخصنا داعشه خرابترین زندان جیهانه که او زندان تدمره تقاندن. آگاهی بهتر در راپورا بیده امتام شرک. هجمارا قربانی انتو بارانا فروکین رژیم لسوری ده 24 دمجمیرین بوری ده گیهاد سدوسی ولاتی سویل هروسا پارامزن لحلب و گندوار ویبو لباجار الباب 8 سویل لتاخا فردوس 40 سویل و بهتری 15 سویلان لتاخا الشعار ده انجاماتو بارانا برمیلین تقینر ده جیانا خوش دست دان. هفدم لگندوار ادل بیجی لگنده بلیون 20 ولاتین سویل به توپباران فروکین رژیم جیانا خوش دستان و لشام و گندوار ویجی 20 سویل بون قربانی. نقشه پفچونان لسوریه ایرو لگندوار شامل لباجار زبدانی شرد نافر ارتش آزاد و ملیشین حزب الله در رودا و در انجام در ارتش آزاد فروکه که ملیشه روخاند. هروسا ارتش الفتح یا لقلمون وینین ویران کرن وصایتک لشکری یا هیزن رژیمه لعالی گری ثلاجات و شاند لعالی کیدن تورین قلمونین را گیهاندن دانا دیار کرن که فروکین رژیم نافچین دناورا باجاروک فلیطا و باجار ارسالی لبنانی ده تو باران کرن و ده انجام ده سویلان جیانا خوش دست دان. لروجهلاتی گندوار حمسه چتین رخستنا داشه زندانا تدمر یا لشکری پشتی کو او ماین کرن تقاندن. هجای بیرخستنه یا کو زندانا تدمر تیزانین کو او خرابترین زندان جیهانه یا او تیده گل کسایتی سیاسی و لشکری هاتن اشکنجه کرن. او ده سال 1908 ده سریع بروانی رفعت الاسد کمکوژی یک دهندری و زندان ده پیک آنی بو. هر لگندوار حمسه هنجه در میدانی دانزانین کوچته این رخستنا داشه فابریکه فروخلوس آغازه یا لسریه حمس تدمر تقاندن. ده همان دمه دل در دوراچیای الشعر و نافچه جزل شرکی دمی دنافرا چته این رخستنا داشه و هزن رژیم ده قومی و لگوری هنجه در میدانی که ده انجام وی شری ده گلکزیان مادی و جانی گیهان لشکرین رژیمه. جبو آلیکاریا پنابرین سوری نتاون یک بوی کامپانیه که برحف کرنا پرایان بو کوشبرین سوری وکر و ده دسپیکا و کامپانیه دا نیزی 40 میلیون یورو هات دابین کرن جا آلیا خوا سکرتر کار مروواهی یا بسر نتاون یک بوی با فادریکا مخرینی را گیهاند که آوا کرنا و صندوقه نیشانه لی نیرینا نتاون یک بوی لسر ولات سوریه و دا زانین که ده باله لسر خورت و زاروکان بکرن. فروکین رژیما اسد برسوا پیشکتنا دجبری سوری به کمکوژی دده و دو کمکوژیان لباجار الباب پیکتینه و قربانی بدهانن. جهیلک دن واری خستنا داعش هجمارک گند لگندوار حلبه کنترول کرن. در راپورا بید آگاهی بیتر ام تماشا بک. دو لباجار حلب فروکین رژیم دو کمکوژی لباجار باب پیک آنین و هاته دیار کرن گو بدهان جزویلان بون قربانی. لباجار بابه فروکین رژیم 4 برمیلین تقینر بسر بازار المسقوف و بازار راشینکایی
û mizgefta mezin de tobarandin û ev navçetê nazkirin ku welatî lê kom dibin û di encamê de bêhtirî heştê sivîlî jiyana xwe ji dest dan. Ji aliyekî din ve firokên rejîmê taxa Eşşair jî bi 2 bermîlên teqîner armanc kirin û hate zanîn ku li wir jî bêhtirî 15 welatiyan jiyana xwe ji dest dan û gelek wêran gihan taxê. Li aliyekî din firokên rejîmê taxa El-Meadî û Cebel Qebê bermîleke teqîner armanc kirin û li wir jî hejmarek sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Ev êrîşa rejîmê hat pêşî godejberiya Sûrî li Idlibê bajarê Erîha û hejmarek navçe li derdora wê rizgar kirin û tirsa rejîmê ku ew operasyona leşkerî bigihêje bajarê Helebê jî û artêşa azad li Helebê ji aliyê xwe ve xwe amade dike da ku operasyonekê li dijî hêzên rejîmê pêk bîne da ku bajarê Helebê jî ji destê rejîma Esed werê paqij kirin. û Cebhe Şamî û hejmarek ketîbeyên din dest bi operasyonê kirin û operasyona yekemîn li bajarê Xenasir bû û li wir 25 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. û li gundewarê Helebê jî artêşa azad bersivarê xistina Daişê da û karî bû ku Daişê ji gundên Xirnata û El-Wehşiyê û fabrîkeya Qaraxoça ji destê rêxistina teror paqij bike û rêxistina Daişê ji aliyê xwe ve bajarokê Soran û Elbil kontrol kirin pêştî ku ew navçe bi 2 tirembêlên mayînkirî armanc kirin. Dergehê Murşid Pînar di navbera Kobanî û Tirkiyê de dîrokiya xwe de nehatiye vekirin û tevî dorpêşkirina Kobanî ji sê aliyan ve dewleta Tirkiye ev dergeh venekir. Ew weke dihêle koşîniyên Kobanî xwe li sînor bigirin ta ku derbasî Bakurî Kurdistanê bibin lê ew rastî lêdan û kuştinê tên û li ser destê cendermeyên Tirkî û tanha nêzî 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dane û hejmareke din birîndar ketine. Rewşa Kobanî ya awarte dihêlê ku bijara dergehê Murşid Pînar derkeve holê û bi taybet li gel berdewamkirina dorpêşkirina Kobanî ji sê aliyan ve bi sedema şerê di navbera hêzên Kurdî û çeteyên Daişê da. Vekirina dergehê Murşid Pînar wê gelek pirsgirêkan çareser bike wek mijara aborî bigiştî wê rolek xwe hebe din û avakirina Kobanî da û bicîkirina pîdîviyên jiyanê li bazar. Xwezin xapî were vekirin derî were vekirin ku bu millet serbest bişibe rehetiyeke bi vî milletî de. Yani برستنال سهل ما شرع سهل ما شرع يعني درجة هاني كو تايبات ماي واي يعني براستي افات تشتاجي نش بس جمت غاصنا درجة ورا فكرن درجة جهازنا طويت غاصنا ورا فكرن نجمت غاصنا Girtina dergehê sînorî derfetên kar û jiyanê kêm dike û ew dibe sedem ku careke dînê welatiyên vegeriyan Kobanê berê xwe bidin Bakurî Kurdistanê lê dirêçikên neyrewara û ew rastî gelek lêdan û kuştinê tên li ser destê cendermeyên Tirkî ku tanha 4 kesên sivîl hatine kuştin. يعني حرياك دكي درواز في تركيا ناد قيبرو ناد دريان بيدريرو سارتي ليرو سار خطيرو يعني حرياك بينجا كوت وحفتي بينج كوت تركيا دي وسم صورونو يعني وي خاتي وي درباز دكن ونا وجنا مد مناجين دبي حاتي خدي صوت خطر دي يعني بس ملاد مجبوره داره يعني جدرین تایبەت ji Orient News ra tekez kirin ku biryara vekirina dergehê sînorî hatiye ji aliyê hikûmeta Tirkî ve lê rêveberiya Kobanî lê dibîne ku ev 3 salên hikûmeta Tirkî soz dide lê ew li ser sozê xwe nayê dîtin û ta niha tiştekî fermî tune ye. حتى تشتكي فرميتنا اما هولدان ما هنا ري علاقات ري داينستاندنا ذاتا دولة ترك دولة كم هم اجواجي الكلاكي ما وكو جيرانا ملي خي نافنتاوي وملي خي انساني جي او يعني هولداني وان هنكو بيش بخينن اما حتى تشتكي فرميتنا جواجي ايكو دميني حتى هولدان جي خاص سري ببه این دمی پیش را روج بلد به Hin siyasetmedar li vekirina dergehê sînorî dinêrin ku nehêsane ji ber ku vekirina dergehê sînorî bi Kobanê ra ji aliyê hikûmeta Tirkî ve tê wateya pênasîneke ciddî bi rêveberiya xweserî li Kobanê. Dergehê Murşid Pînar di heftê da 3 rojan vekiriye ji bo welatî vegerên Kobanê lê ji bo çûna wan e Tirkiye ew li pêş wan tê girtin. Hêjayê gotinê ye ku di dîroka dergehê Murşid Pînar tu carî ta niha nehatî vekirin bi rengekî fermî lê sedema sereke ew e ku Kobanê bajarekî Kurdî ye.
چاوی ولاتیان کوبانی لبندی کو اف درگاه برنگه کی فرمی وره وکرن تا کو دیکارم پی دی وی انجیانه سربز در باسی کوبانی بکن ریو بریا کوبانی لبندی حکومت ترکیه تا کو سوز خو بجیونه جبو وکرنا درگاه مرشد پینار ولات بکر اورینت نیوز درگاه مرشد پینار کوبانی روشا آبوری لباجار درباسیه پر زحمت بویه سادما سرک اواک و بلندبون نرخ دلار کو تواهی آلاف و حوجه انجیان پیوا گریدایه و دور پیچ کردن نافچه به تواهی در راپور رودی چولی دا آگاهی بیتر. دما 4 ساله شورش سوریه گلک زحمتی و تعدگی های آبوریا همو دور سوریه لباجار درباسیه جی باره پیدا کرنا گپا خوارنه لسرملی ولاتیان گرام بویه و سدمه وی او دور پیچ کرنا هرم کردی جهلا داعش و رژیم و یا هری سرکه ندرست بونا نرخ دلار ایرو تشکی سوال دکه دبی کاری ما بوی بدلار تشخدیه بعجانا سوال دکه دبی کاری ما بوی بدلار تشخدیه اسمانی سوال دکه صیدلی سوال دکه جبرگ ام بیجن بری و سوری ریو کریبون ایرو 4 سال 5 سال افري طبعا قال لك اشكالات دبيجن سر هنت روبرو غازني ولاتيا پردبن دماغو دولار بلند به پیر بهایا هرچتی بلند به و دماغو داد كبه بهایا خود مينه ليش آليه خود بازر كان دبيجه امپراد طاق داتين تاغو بضاعت بكيمه سر انا بضاعت بلدك حتى بلدك قال لك مصروف در رجعين كري يعني تحكمي هي دريده قال لك بارتيست حتى بضاعت كلكي بهذا يعني دبت دقات وحركات دولار يوم يجي او يجي قلت سوق ضعفين بلند بدات كافين وغازنا زبون جميد هو سببنا اولويه قال لك زانقنا اولويه سوق حركات دولار او دهلد بضاعات بهاب وتعذبونا مرسله دولار بهاب ويا شيء تعدل كان شيء بشكل عامناي الا الكسي الملدب يعني الازمه قيل التجاري اللي كان انا يعني كان شيء تم في داخل افسر بس تعدل كيتي تعدل في ملتي فقيرتي بشكل عام فقيره يعني انسان بشكل عام الجورفان وضعنا والجورفان بوهانافيتش يعني برد على الملت هات سرفان اسعارنا برساغو برسوايتان هاتني كاني ريخستن وسازيه چافدير لسر بازاري هريمي كردي ابوريا بازار دربسي وقت بازار باريزغا حسكي غوغريداي ببلنبون وداكتبونا دولار هروها حجتها بازرغانان زحمتي اريه بود داويه تعداد روشا ولاتيان رودي تشوليوريات نيوز دربسیه جه دورین جور به جور جهری من کردی لستری ما هرجمارک چلاکی و کرتنوچه دوی راپوری دجوار آماده کردم تماشا بکن. دسته کاروبارن جواکی یا هرما کوبانی هیواسور آکورد شارداری کوبانی و رخصتن آلیکاری و گشکرنه پیدوی انجیان لشینه کامپا مشتنور بلاف کرن. هفدم لکوبانی و دچارجوه خوات انچار سرکرنا پرزگره کنده. دسته آبوری و بازرگانی الکتریک لسر 500 مالبات انتاخا شهید سرحد بلاف کرد. لعمود نونده برام یا پشتگیری زاروکان و جبو کفخوشی زاروکان ایرو چالاکی یک دوار شیوکاری ده جزاروک مباجر را لدارخست. ایرو وزارت تندرستی یا ولات ایتالیای و به آلیکاری رخصتن تندرستی یا جهانی و رخصتن اون پونتپر یا ایتالیه 100 تن درمان پیشکشی رخصتن هیواسور آکورد لروژاوا کرد. لقامش لو و ببونه روژا زاروکان یا جهانی ایرو زاروک بناو جودی شریف یکو تمن 14 سالیه پیشنگه کونری دوار شیوکاری ده دبناو جودی دناورا شر و آشتی ده وکر و دوی پیشنگه ده 137 تابلو هاتن برچاف کرن. یکیتی یا کارکران لباجار قامشلو یا گریدای سازی انجواکا سویل هول دداکو کارن کارگه و فابریکه برفره بکه داکو کار جو خورتن باجر را آمده بکه و کوچبری براوستینه. ده داویه بولتن آمده دوباره کرنا سرنوچه. لقامشلو تقین و کیمانی 5 سیویل قربانی بهتری وان جنوزه روکن. رزگار کرنا 8 گندان لگندوار تل ابیده و هیزن برکان الفرات نیزی باجار رقای دبن. ائتلاف سوری دبیجه یا پگه گناهان لگندوار حسکه دکه و یا پگه وان توانان رد دکه. بله تماشاوان هجا لبرم گشتن داویه بولتانا ایرو حتی بولتانا سبا هر شاده بختوار با.